shawa ene kamini singini kwa ina wale muturanga ni lumuta na songa ni binaka mgo me robo binaka me kamini na sere ne batangi muni na bende kine na kalau ene no muni binaka bakabuga me kemami masu ka ba bini binaka kemami ba bini binaka kemami na ba bini binaka ka ba bini binaka me kamini ba ka bini binaka me kamini ene no muni tatoka ene no muni andare ene no muni lemu ene no muni kamina ene no muni talai ene kamini singini kwa masu ne da muni tisu ne mami saro ne mami magambula ndina induanga amen bagay ko may kalendo na talisere di ko may nisera o nikolaw sumusukulong dando labot ko nga nerlonda ina kabitali ni sigatenday hallelujah ka ba binibinakatuko nga buwan na klow
baka binibinagan tendai. Binabagale mo turanga sini kuwa. Oni baka notaka turanga. Binabagale mo ni baka tawa na tuwa na pula. Nakata mo bale. Ay soko na tendai. Di mami baka binibinaga. Di mami na ko na puto ni yana ni mate. Di mami sigire na baka naba. Di kaya mo ni sanda uti ko batagay kay mami. Binabagale mo rin tuwa ni tamda mo ni sora turanga. Era ko to menu respolika. Non riman rally. Non ramnisa turanga. Binabagale mo turanga na rayondina. Binabagale mo na naman ni bibakalo kata gitu tendai. Binabagale mo na naman ni bisatawi. Waktawana ng bange. Waktawana ng fritz turanga. Binabagale mo sabi tuwa na ranan tendai. Yung mami baka binibinaga na baka tayo nga ya. Binabagale mo turanga. Kaya baka naraw tumayan tendai. Namunod ang mga natigo kinan tendai. Kasamutin na baka tayo umalik kami. Meron ka na watang merang pulang nakwa. Meron sa tuwa tendai. Binabagale mo na yawa binakang ko. Manila pati manila kami. Manila turang takan tendai. Yung mami basa na naman itiso ni mami turanga. Yung mami bakang bulan din ang dondo.
siaro ni kelu ene kami bina ni singa dai tale bigeta ti na kelu ene kami bina ni singa dai haleluya kita muna kita bagi terngami kian ni singa kuwa toma kita kita bagi kuna lutang ni kelu usiko bigeta wala so te kwa bina ni singa dai haleluya tale bigeta ti na kami bina ni singa me posa ti ko bagandondo ko bigeta ene kami bina ni singa dai sa tala ni mula damo kita bagyam tasara mo isok-sok loto na singa binani buwa. Praise the Lord. Nabi mo no dui ni wala may kina. May Sylvester Paul, may Mel Valley, waki na tuna na sa Pen Santa Rosa, waki na tuna na San Jose, waki na may Campbell, waki na may Sacramento. Nagkamsin po waki na to may Baleo, waki na may Sunnyvale. Nabi mo no dui ni may Palo Alto. Sakit na bagi kena tu na balik dulu. Ena ni mo na mo sisu. Na sila mi na dai kamaro tai. Sa dito dong na songko ni gabaw niya ni sila dai. Praise the Lord. Maka so tigi ko manga. Ena kami bina ni sila dai. Hallelujah. Sa tara ni mo na mo kita bagi na kanda. Era ba tundali ka tu kumai. Era baro mo tu kumai. Era tigi tal tu ni songko ni. Ena non tu lu tu ko New Hope Worldwide Assemblies of God in Newark, California. Na pukul tal kasi tal inoke. Boleh dulu buat pakai di bertolong mata puasa, benar ni dulu, lepas kami, tadi muni tua kami ratuan ni ko, ni waksan ni memi, bikin tak pakai bikin muni nasi kedai, kami maru tangan ni muni tinggi ni songko ni tinggu nasi kedai, kami sakit tak pakai muni tu kena balik keluar, enak kami bina nasi kedai, memang masuk, menabi wakal umat itu nak keluar, sini muni tak bikin muni nak maru tu mui biti, irna pakai kami mami ni memang tu balik, kami masuk tu menabi wakal umat itu nak keluar, kami maru itu nak keluar. Ena kami bina di sini. Saya boleh dah bertuna barang satu macam praise the Lord. Di sini ko kena tumbul mulu bina katiko. Kami maru tak tu ni tinggi tak tu nabi maru ke. Menurut tinggi tu nabi ngarami. Ena boleh tu ko. Ni boleh tu boleh. Di sana boleh Amerika. Di kapur boleh tak. Bukan ni boleh. Kami sana nama tu kan jalan ni nabi si kumai. Ni mentala mai pito mani tu kan non talo mani pale serang. Ni serang tu kami lor. Entolo mo ni sana mai lanjut jalan tu mai lomo. Saat ni memang mesti kami nabi bakal ungat lagi nak keluar. Ela kami bila di sini kuat. Ela mahu kami go. Ela sangat tu kena live stream. Ela mahu kami go. Ela buni posisi punya Assemblies of God. Tamara buat binti Amerika. Ela bayar dulu tu mai petiluma. Sakit itu namun di bibosoti. Ela sangat tu kena live stream. Ela mahu terang. Ela karusambul kawan ni singa. Ela mulai terang. Ela runa keloko. Ela time go Amerika Pacific time. Ela tiap bulan lagi nonton bingkarabi. Ela mahu terang. Sangat mulai tapi terang na. Lo mani malo ke bakau ni tu salatan lotu itu ko terang ando na bi lotu ke na bi malo itu tigo mala YouTube yo na type tanga na New Hope Worldwide Newark ena lo re making na ni tigi tanga na lotu da moni be romoda se ni saraba se ni be tikina tigi ni sombonia ena lo mani malo ko be ngana bi ka me ka ni bi ke na singo bina ni kuwa na bi ki to baki ena ka bi bina ni sin kuwa nda bai so lotu ngana singo bina ni kuwa nda mission be ngana karos na bulan September, praise the Lord. Untuk sulli mission karos na bulan dolan ni sumo lotu. Ena kami binasi ko karos na bulan September. Waso so tang mga naklo. Ena kami binasi na kuwa. Wani da sangat tu kami taray ni buru-bura. Me bagal lotu tayo buru-bura. Me bakanay na gini kalo weekend. Ena kami binasi na kuwa. Dati ko na bakasa man mission. Ato kera tal kami orto na bekanda tu. Nonto tu sumo lotu may Hawaii. Atau ngan remetu mai tu na keyboard. Praise the Lord. Itu nak isolia. Ya ke maka samba begitu guna keluar tete bagi Hawaii. Praise the Lord. Reno banjau tak mai bertolong mata boase. Nero kini ni mai bol na nono tu keyboard bertolong bingkara begina di Hawaii. Kau mengana bikam pada transmission. Nonto soli le utanga na bai dulu tu na kawan November. Mebaka ngasa tentu kelati na kawan November sana bai dulu tu kina. Nonto soli le. Akin na namutong buwas na marama ni uting mga naloto ito ng buwase. And kami bila ni singin ko sa mula tartanga ito na fundraising committee. Na bayad doon tarang namutong buwase. Ni uting na songko ni na singin din dahil. Sa mula kami na tikiti. Praise the Lord. Na puli tikiti yan. Ilim ko rabi may piyang portugudikan. Praise the Lord. Kaya makasya ka naman tikiti. Wala may bertulong committee. Meron sulit na tikiti. Meron ni bolitaki. Meron wala tarang may ramwata nakalo. Siya may bingkara batigikan da baik batigikan da ko kusita na katingal musim ko bangana bi kami kadwagi sen mulada na nga masu na bimbong di baru buka praise the Lord sa dagat na masu ke baka ngalang ng bong di baru buka sa sang may bulotu wagi na tin karon na kalo na sinatam
Sapa yang tal tinggal masuk. Ena lo meni sogo-sogo. Saya mula tamu kita bagi tuna dengan mata share mata gir-gir sebenarnya kuah preso lo. Masuk sogo dengan kalau. Haleluya. Ena kami dari sini. Dia di sana aku sangat kira tinggal na mata share. Tuh cuma mata share. Mata share itu sister lo. Ena tu nama ilang share tu bikin ena kami dari sini kuah. Dia dia satu buah baru satu main mata meki. Selama isi tu bikin ni na lebih sogo-sogo lo tu na meki di New Hope Worldwide. Mempelai tanah tempat sini. Kami bertemu lagi dengan materi bahasa semua teman keluar nak kami sini kuat sesuatu. Kami berada cuma untuk sama orang serta dengan mati mereka. Enak kami bila di sini.
Jangan sebelum nak kami bina di sini pun dalam Malaysia kita tu weekend ni kita tahu bagaimana weekend ni dalam sosok lotu dalam meke sabar kita tiga membalat dalam malam minggu Lombo ni gambar tu masuk satu tiga tu tengah. Praise the Lord. Dalam lima tahun ramai bawa baru tu kina sahabat bina kata tu nak keloni rendi bagai nak rawa bina. Tapi kaya sesang kina. Enak kami bina sini. Total tu orang orang mau bikin tu kina bina brother Tom. Praise the Lord. Kelani belum bina kata tu koya. Baru tu sahaja tu nak suara belum bina kata tu nak tu orang tiba tu. Ada bemas tu lebih bakal mata kita tu nak kelo. Enak kami bina sini tak. Saya boleh tak terang kita bagi ibu itu tu. Oh JJ, praise the Lord. Oh now ini sikap ni kuasa JJ terjungang kai boleh tak main kita boleh buat terjungan ini boleh terang cisu. Ini sikap ni ko baka ke lebih busoko. Praise the Lord. Belum bina kat tigo kuat. Ini kami bina ni sikap. Kau usah kita boleh kita tigo ini sikap JJ. Mungkin kita baru tu kan tigo kita boleh kita boleh tigo nak balik kalau ini kami bina ni sikap JJ. Sangat lagi kami pernah nonton puasa di malam minggu ketika itu na baru buka lepas itu tinggal waktu kita bagi nak kami wakil na puasa na baru wai watalaki na naluto na singatapu baru ni bisu witiari minta masuk itu na malam minggu.
sosok na kami na isinentay. Ito na ako na mga yung kanakan karuwa. Yung lawat ko nga, ukarikin do, brother Joe, mundo wawato kami na mula na matang-tarangkas, may musulik yung mundo tipo, and na kayo na isinentay. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Nabi kato ko pala ko ito. Nono kina na club. Lagi-lagi. Oro-oro tukai dedere. Hallelujah. Domo dari tercuma ko na mundo bula. Bagi tadi kina nono binaka. Hallelujah. Kaya na tubuh kisah na masu. Hallelujah. Untuk main dari anu na cikumai. Na na sumsum ni lotu. Okra mani bos bakal mo tagira manamay. Just speak words of blessing. Hallelujah. For the dance team and the dance ministry. Bos bakal mo tagira may. Sira kamay na lulo. Sira kamay na bay bakal mo tagi. Sira kamay na kau. Sira kamay na bula binaka. Sira kamay na sautu. Hallelujah. Wala mo meron matataga na Kristo. Matataga na Turana. Hallelujah. Naman bula. Mamitunan naman ni Sira na kau. We are
our great high priest who's there in heaven at the right hand of the Father. And today, oh God, hallelujah, we praise you for the goodness of your mercy, for the goodness of your grace that is upon your people right now. I'm sorry, what's my clue with the Takila? Hallelujah, hallelujah. And I'm coming to see that they died a clothes. What's my clue with the Takila clothes? Hallelujah, Lumbuti, the Talagana, Lumu, the Yellow Taco, let the Rumira, they died, let the Mataka, the Sarah, the Colo, they live the Hira, the Colo, the Yellow Taco, and they're coming to see the night. I'm so glad that they were able to take and how Korea the Manichis so. I'm so glad that they were take and how Korea the Manichis so. We were able to take another Bulla, and we didn't make it take Cameron in a clothes. They would walk in the man and wash in the clothes, and they would walk in the hand, could make it take in the clothes, but no raking in the Namani Uku, no raking in the Namani Kokawa, no raking in the Bulla to make him in. And I will never start to run. When I'm going to come to see the die. I'm sorry, what's about what the thing here they die. Can't look at the body in the church to make him in. Now we'll never be more ever talking about the I'm sorry, I'm even up to make him in a clothes. Now the clothes tomorrow, I can't remember. Can't help. Amen. Come soon, come soon, die. God bless you. Amen. Kita berterima kasih, Brother Epeli. Hallelujah. Amen. Love you, Brother Epeli. Amen. Hallelujah. Now, tali ni Tuhan Yesus, na balik Sarah. Amen. May masuk na ako na tegi ko. Epeli, ako na kami singin na yun. Amen. Ito na, Ramon Sarah na ito special number na worship team na kami singin na yun. Kami na baru cumai, haleluya. Oboto ni maru tak na meke, oni reda mai oni saramai. Kami sini dai, serta dengan orang lo, bangoli tercungai di kami kami, ibuno auto ni cuma kira, kami tahu cuma kami kami cuma camani, haleluya. Serta dengan mosa bangoli juga di kami, haleluya. Lebih dikira aku, enak kami sini dai. Amen. Hallelujah. Kan tuhan mati juga kami di sini dai. Hallelujah. Sering juga dari ibu mulai diturun. Hallelujah. Ibu mulai diturun kami di sini dai. Bahkan ada timbang. Hallelujah. Amen. Besok kami nak keluar. Ada nomor sesama. Hallelujah. Pampau tu nak keluar. Dan ada nomor sesama. Sering kami di sini dai. Amen. Masuk ke bakal mati kita kira natural. Praise.
Hopefully they will react. Yes, Lord. Hallelujah. That He does not leave us. He does not forsake us. He does not leave us as orphans. Amen. Our God is always with us. Hallelujah. We know that He is doing His word. And the Bakila Telegari to the Kanda. The Rosa to the Kanda. There's a touch to the Kanda. Well, didn't take quite to the Hallelujah. The seven in the lady Kanda. Hallelujah. And in the two of the Kanda. Hallelujah. What's up so with the Lord? What's up so with the soul? No, Kina. Hallelujah. No, Roma. Open the center of the Lord and come and see the day. Allow to the Lord go water with the Roma and wash the clothes by back and take him out. Not the bullet in the rubber clothes. Hallelujah. Hallelujah. I
right time, na bale mo kiba na bale ni klo, na bale mo so klo, na bale mo karam na klo. And a baby so we come in the klo by hand do a Sarah. Amen. Like Sarah on the lesson in the Kamili Kua. And the lesson to the Roman Kanamase. Tina Vitu. Roma was a Tina Wa. And the Tina Vitu can a Tina one. Roman Kanamase Tina Wa. Tina Vitu can a Tina one. And the Roman Chumai. And seriously now. Kanda tarachi ko mai kina mai wa mati tu di klo kau wa to ka chu ne wala bala e kune e na mati tu di klo tolu ne wala bala ko e da budu chungo ko pola we ro mai ro ana wi chu ke na ne ban ja chungo ro sa wi tek tek chungo ne da kana tin bol tam ro no ka wase Tinga vitu kena tinga wano au wili kuchuna mwana ni wakati New Century Version. Raida mana namu wala tambo kabiti. In the kingdom of God, amen, eating and drinking are not important. The important things are living right with God or righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Amen. Anyone who serves Christ by living this way is pleasing to God and will be accepted by other people. Amen. Kemami tigara na muni sera na klo na bukai karisto chisu. Kemami baga tusati na mbula. Kemami baga tusati na kalongata. Kemami baga tusati na buala buai. Kemami baga tusati na bula sawa. Hallelujah. Kemami baga tusati na bula na baga bauta. Kemami baga tusati na bei kabinaka. Ni kemami kuna na muni sera. Ni kemami kuna na muni bale. Waro kemami. Ramoda na muni bosa dai dai. Manusia masuk ke dalam kemudi nak keluar kau ni ada cesu. Uni mai bos mai kemami. Kalau tak ada mai kemami. Dari mai kemami bayar turun dengan tamu. Mereka merongoda kemana rongoda sana. Mereka ni sah bos cium kiri nak keluar. Nai sama ni lotu. Masuk lagi itu ada baru kemai. Hallelujah. Those who are listening in, hallelujah, tuning in through this live stream, oh God, we pray, Father, that you will bless them and talk to them, oh God. Reveal yourself to them through your word today. We will give you the praise and the honor. And in Jesus' wonderful name we pray. Amen. Ruana, may Balapala, you might be to the club at the Sarano, if you know what the Kina. And I will not Matin to the club, said the Kalimun, said the Kalikana. Ayalo dondon na. Kalau mau tuh satu cuma membelet na ayalo dondon. Kalau nak bau tengah nak kalau kena lumel turang cisu. Saw kaki kena rikan na menda. Ayalo dondon. Amen. Kena keruan na bagadem. Hallelujah. Kena mata you have to have peace with God before you can have the peace of God. Senilolo ya tentana, bater ni klo kemra, o senyo biro kali tomanda, bata kena klo. Kalau mau tu bisa mata mikanda, nanandoro ibu na ukina, ana be ibu kini utam, kekeni ketolo tiko, kwaya, ana rolo ibu na ukina, ana lo tu bina gomo, ana beleta, nereki. Amen. Namatu tiri klo, nereki. And I will come. I will not have to tell me can get to it. Or to Hello. Number 7, what the Kindereki, Babu and I will come. It was Sudo and I will come. And Babu and I will come. And what I will come. Can anybody? Kindereki what the kill and being Mohammed Geta. Kambalo roya, namro me kani wata kena ya tambo. Leta koina ba sudu ba koina ya mundono.
looking at the text. Kaya na turana. Ni reki. E bua ni bua kani minaka. Kaya klo. Joy is the fruit of right relation with God. It is not something people can create by their own efforts. You cannot create the joy of the Lord. Hallelujah. You cannot do it. You don't have it with you. Amen. Hallelujah. If we want to clone, gasolina clone, Weina, na lumini clone. Amen. You must have praise the Lord. Gasolina clone, Weina, lumini clone, you decide to do. Joy is something that God gives to His children when they belong to His kingdom. You can have it. You cannot purchase with money. Hallelujah. In his own free will. And this is what we do. You don't have to ask anymore. No, so I'm going to do that. Dus sebagai Tuhan yang bertamu, yang mulai berbeda, yang buta kota tadi mereka, mai buana teman-teman bauta. Sin in a believer's life robs the person of joy. Kena tini bertamu, sahaja ini sekarang dua. Tiga nabi dua lu kena tini dua. Sahaja kau yang bawa temita, bawa temita. Sahaja memiliki temita. Kaki nak kau nak beli kena. Ni sabaya menanong may barabada ng mga sotemita kau na ngay sama ni buyang kau na ngay bulu-bulu dake may nahuda ng bata tiganawan ni sulia yang may rongoga ng domo ni reke kay na maraw. Hallelujah. May maraw kina na suimu o nisa musulaka. Amen. O kami kimo ni day na mula barabada and about a tani and a counter tani na reki is sulia na tamu we can the kami sile the tikene tigerua sangai mas kina temita takina ba ni sulia tani manda miau wa dua na reki ya reki sabu and na mo ni ba mulai give back to me the joy of your salvation kaya na mo ba mulai the joy. Na posso todo mundo possa viver cali. Na joy, na happy, na rejoice. Oh, na possa viver cali todo ko. Cara do científico na cai muito cai the joy of the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. E chegou aqui. Salah batamai kena manusia temanda bang mulai. Kau bila kata kena materi nanti makan sama. Ela nanti orang punau berbelata. Mati curi kau. It is joy in the Holy Spirit. Materi nanti makan sama ni kami sini dah. Hei tiga mahal Tuhan. Rejoice in the Lord. I say again, rejoice in the Lord always. And again. I say, rejoice. Okay, moreki yang Tuhan. Orang orang tamu tadi kena nanda biar kalimat kena Tuhan. No satamata bahawa a Christian is a person who is in Christ. Sering tamata no todo que Christian. No. Orang orang mamai said you are not in Christ. Sering no biar kena tu. Therefore, you cannot be a Christian. Yo, oigo auto kaina na tamata loto. Hallelujah. Nio or sabo about Jesus said sa pura mata kena Tuhan. Christianity is a personal relationship with the risen Lord. Na Filipai kena wasem
tolu tigine tua. Zabu tu chiku kina raka samongo. Motaina nanda baka sama. Kena Filipai kena wasebat tigine ba. Takina polo mer ma Filipai. Meu tigine kamina bakangu. Ni regi kamarau ena nomri satu wata kena tura. Uli kata mana? Meu tina que brindukan ni regi kamara ena nomri satu wata kena tura. Evango. Ayo solo recho na kama. Sa simbol tama dito na kama. Evango. Nanono tu wata kena tura. Elapa tu mai kena biba kamu tak kuasa ni wuli ba. Shana ni wuli, we cannot name it. Asana na una. Oregi. Amen. Filipai kena wasebat kena ba. Ni regi tikuna ni nomor satu wata kena tura. Au sakata ni regi tikuna. Amen. Amen. Nambula tu wata kena Yesu. Endole tu mula e baka sakiti. Endole tu mula sekali baka malai lawa. Endole tu mula de gare. Berarti no salah beti bake. No tu tena di Kristo sa kiti kiri bulu niko. O sa tama te aro donu. Sa mulai de ta mulai bola ni mula. O sa leni bono me lama lane. Those are some of the things I'm just naming them. Hallelujah. That happen in your life when you are in Christ. Because of that, amen, you ought to rejoice. You ought to be a joyful person. Sini kau tu tadi nak nombor kan betul betul. Remove that. You still have it. It is still intact. Therefore, you should rejoice. So sama mata nombor ni. Siapa ni dia? Hallelujah. Bukan tu kan itu kita keliling. Kalau ni kita masih lima tiga lebih kita. Kalau kita ni bertamu, ni lah bisa tu mata kita Kristo yang jual temata, lah. Saya boleh, dapat saya lakukan lebih kamu kau. Lakukan lakukan lebih kamu kau mana? Saya mana mau dijuski? Haleluya. Saya ni memang apa nama mau ingat. Saya ni memang apa nama itu. Dalam tu kata kita Kristo Yesus. Haleluya. Saya lakukan lebih kamu kau. Dan bila kata kalau terbawa, bila kata betul, bila kata dan di sini mana nak keluar. Haleluya. Bila kata apa? Saya lakukan. Haleluya. Saya lakukan lebih kamu kau. Untuk kita kamu kau. Betul betul. Saya dulu kajian ada kau kau nak ke? Mana dulu mau turun betul. Therefore you should rejoice always. It come with me. Amen. Salam tadi. Satu. Waktu satu terang. Kenapa salam tadi lebih kamu kau? Kamu kau saya. Tapi saya kamu. Behold, hey, all things have become new. You are a new creation. You are a new creature. You have a new destination. Amen. Tu mati Kristo kacau pula. Berhirau Filipai. Do marut. Do landet tiko. Haleluya. Do kena tiko. Do mobil bina tiko. Do marut tiko. Amen. Haleluya. Kena Filipai kena wasip tolu. Tukunan ni tolu. Membelaka. Tala ni mula mati Jesus Kristo. Tiga itu. I once thought, this is what Paul said, these things were valuable. That these things were valuable. But now I consider them worthless because of what Christ has done. Hallelujah. Amen. Nakasira. Soluna. Boleh tunjuk lagi. Menurut mulut, sudah beda. Urusan
tutur kalong waktu nak tengok aku. Aku yang boleh. Haleluya. Amen. Pula, mesti kita nak nak mikir lagi nak kuat. Nak biarkan dia betul turang. Bukan saat kata bukan kata bukan. Become worthless. It's still but they're worthless when it is compared. Hallelujah, to knowing Christ. Amen. Because you know Christ, because you live in Christ, because Christ is in you. Hallelujah, you ought to rejoice. Kingdom people know who they are, know their identity. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. It is infinite in value. Father, when a million to the Bill Gates, it's a real language, it's a one language, it's a real language. I know it. I've been with you for some while. I've been your pastor for some while. I know, hallelujah, that you have a relationship with the Lord Jesus Christ that is of infinite value. Huh? Praise the Lord. After this, things should change. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Come together. Of knowing Christ Jesus my Lord, for his sake, I have discarded everything else. Because I'm not going to be communicating. I'm going to go to the terus hari kita lupa ada banyak. Saya boleh yang teman yang bersama lain. Allah, sampai minggu tahun ini. Sama lelena, salah saya tahun ini. Main benu kini benu. Boleh ke tu lupa ya? Nak katung tu kau, entah nak lelena katung tu kau usah wili keme main benu mah. Untuk bikin untuk marah ni benu. Salah. Masa kamu nak kamu mana pun? Orang itu cakap, aku nak pulang. Sah. Kamu semua akan menjadi. Tapi kata cakap dia pulang. Things of value to him before Christ. Hallelujah. Salah kata kau, hallelujah. Menua kena menua. Sama-sama yang kamu kau. Tunggu hallelujah. I've discarded everything else, counting it all as garbage, so that I can gain Christ and become one with him. Praise the Lord. Nabi kamu ayau katubi pur, hallelujah. Ena, wasitu chungo, tulo ya wadili mene kawalu nisina, hasan dona ka. Oira, zongo, nira, ipriu ni chala, chiu, ne kawalu nisina, ena dili kina. Beletani, saya ni melalah tiba kena klo. Amen. Ena dili kina. Au tono professor tu nuka sarami banti keboira ni kawan ni singa na sala ni ndra na hemo ni ndorone era ni o shit flow kina patu toro nanga God is smart o kwa kini dikana asa kasana diskaba tani tuwe sono tara ni no bela wale benda sono ne wale ni nanga le kawan ni singa tout le monde nanga dan kuna kotono kuna hakina na betili le kawalu misinga halu tuno pula halu we wadili le kawalu misinga sema wala halu tuko euna Israeli dina a pure blood Israel amen tuko euna Musa pen chameni do tuno tingarua tuko euna Hebrew dina I'm a real Hebrew pure blood amen tuko melata halu ni munau tuko euna amen. And ever been in the mountain to the way I was Jesus. Hallelujah. To the way I was sending out in the now. The big cat of the water, conclusion of Peter, Apollo, hallelujah. To the way I can't pull up a tie,
Jesus Kristo. Ele kami sinde. We kami na maro chumai. Abos we kami na kami kuha. Para basatu mo takir turang Jesus. Hello, the kami na ding. Hello, roto mo. Hello, mo dingo Jesus. We na turang hello mo mura. Rata na na pendo kuha. It is of infinite value in your life right now. And have a little transformation. And a lot of time you come call. Let me go. That is the word of the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sabana. And build a telephone kakina. Kau kata kau membeli. Dari mana-mana. Dari kaya mana. Menanam kina Kristo. Hallelujah. Tu mata. Na mata kena turang Yesus. Amen. Kali kami di bakasa. Saud kami di bakasa. And being known to the hallelujah. Always rejoice because of your union with the Lord Jesus. That's kingdom. That's kingdom concept. That's kingdom principle. You are not affected by circumstances of life. They don't affect you. It does not take away your joy. Amen. Only sin will take away the joy of God. Hallelujah. Nareki evua yautam. Nareki evua yautam. Kalau tidak kena wasa ini tinggi dari semua berua. Ia nak boleh yautam. Orang sama tengah bila ayat betul. Naroloma reki kena vade. Okoya tu nak kena wale naroloma mata kena vade. Eziki tu kan kena reki. Riau okoya entua naka. It's a precious commodity. If it can be classified as a commodity. Betul kau di tangan Roma. Satu asal okoya. Kena mana? Kena kaya kena nombula. Dua kali. Na kaya kena nombula. Tidak kaya kena kau. Dua kali. Amen. It's little below love, but it's a very, very good commodity. So you should treasure joy. Hallelujah. Nakama. Meronyo. Cultivate telkina. Sebab todo lo que telkina na rekina na mumura. Pomo marneta. Na mumura kalimat telkina. Haji. Beritahu kuasanya Yesus. Kuala umikina na leki. Kamu dekama. Lain na sos. Kay pagabinakata na bingkatudo. Iba tao tato. Nana na basubulo bigulat kaulerta mo. Na leki kinanungan. Saraya. Hallelujah. Because it comes from the Holy Spirit. Joy is the fruit of the Holy Spirit. Cultivate your relationship with the Holy Spirit. Amen. And ngayado me buat takamay na namumula na buwan yung tamu kapag kai na rek. Sa kanya marmula na sa kanya na rikatudo kasi and basing na loloma and basing na rek and basing na mga them and basing na kindness. Hallelujah. Now the goodness. Amen. Hallelujah. The self-control all the mind. All you have to do because they come from the Holy Spirit. Because it is the fruit of the Holy Spirit. You ought to cultivate your relationship with the Holy Spirit. Don't forget about it. You have to cultivate. Because it's still there, you're in the Word. How to cultivate that relationship with the Holy Spirit so that you can have the joy of the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Raymond kina tingin tingon. Kau tidak kena wasa ini tingin tingon. God how call the cultivation of your relationship with the Holy Spirit. Oh no. About cultivating your relationship with the Holy Spirit. The Kakuniani Kinanarek. Sarada. True, let me have a taboo. Don't get him under two. But we get let me have a
Ya, that's right. Lepas ni tamu melihat takkan nama mula. Okay, tu nak kau nak tamu tu lebih kemudian. Let me tell you this. Ni dah lihat tak kau nak tamu, and lihat tak kau kena worship. The Holy Spirit will always lead you to the Word. Kemudian saya disantara raya. Kerana mana kita kau tak cukup nak worship kau. Kau sendiri tu kau tidak tahu. Hah? Mana yang orang beli ngawo, mata saya kalau orang mata tanya, orang itu dia bertahu. Hah? Bila tak nyata. Saya ni bila tak nyata mo, nak cuy. Sama nak cuma. Mungkin biar mana cuy, sama nak cuma kata. Saya ni cuy. Sa kapo joy na. Amen. Amplified version of Atomo. But I say, walk and live. O just like a break habitually in the Holy Spirit, responsive to and controlled and guided by the Spirit, then you will certainly not gratify the cravings and desires of the flesh or human nature without God. Tingin kawan sana kata kina pula ya kemkasa tumbeni kemuniti ko na yung tamu hallelujah on the same waro kina rukun lawani ko praise God if you kemai tumbeni kemuni naka mo cultivate mo to matarana yung tamu melutaka okay. Akan ada konsekuensi kira kira espiritu itu nanti. Mentol bahaya sana. Naik balam bahaya. Nanti kalau tahu suka ada balam bahaya, publik lah. Saya yang kena lewat, tamat terlalu tu. Kira seni luta ini guna luta. Terus boleh kira kira saya lebih keluar lah. Saya tumbeli ira nanti. Nah yang boleh keluar. Let me suggest this to you. Don't worship one another. Kiri kau, beli utek. Kiri kau, beli tu beli. Kiri kau, lepas beli kau. That is cultivating your relationship with the Holy. Why? You don't want to miss the love. You don't want to miss the joy. You don't want to miss the peace, the fruits of the Spirit, or the fruit of the Spirit. Amen? So therefore, you ought to cultivate by allowing the Holy Spirit to lead you all the days of your life. Kaya ketika kita mengatakan malu tuh, kalau sementara harus coba menuti kecuali tahu. It's a challenge. Okay, you miss out at times. You stumble. But you should go back to the basic. Let's start. And this step became, let's start. Kiri koya, mailiu. Vamos tentar no mundo possible. Vamos tentar no mundo possible na real. Ikemri na mundo nega chumo. Valeu de real tabu. Ikemri na mundo ser chumo. Valeu de real tabu. Ikemri na mundo chumo. Valeu de real tabu. Hallelujah. Hallelujah. En el caso de la Biblia, hallelujah. Y con esa mano nosotros, mira que te quieren responder. Yes. Hallelujah. Son de ese hombre. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Wait to Mary. And the basic making and the one year tamako, Kandobe and the Rumo, the Reki, and Halkam. Can I get on the Makasam? Katolini Makasam. Praise the Lord. The Sakila Odia. The Reki, hallelujah. One year tamako. Amen. All you have to do, cultivate. Yes, relationship. When the Holy Spirit, amen. Have fellowship with Him. Concern with Him. Can I get on the Makasam and Mabalata? They won't tango. Martin Tilkolo. Reki and Halkam. Moreki Tikma. And another day. Yeah. Amen. Joy Yes. in suffering. Praise the Lord. Amen.
Au boleh cuma punung gol. So baru tak cakap ni, baru tak cakap ni punang. Kita sama musik ke? Au sama dah tu baru kali balik mulai. Sama tadi tu sangai. Sangai betul betul cuma ni punung gol. No, betul cuma kita tu lepas sama. Nak kaya lah maybe. This is where the rubber meets the road. Joy and suffering. Amen. And I'm going to roving on the kina. Not tired about the kina puta. Amen. That's where the test is. Kau berkata mau kami kena nida yang bakas sama mo. And then Allah of the rumah. But being on nende. Kau kau sini tu pun lebih kemulia. Hallelujah. Dia usah pakai lagi kemudi ciko. Dia usah pakai lagi kemudi ciko. And I'll throw it. But I want to tell you right now that we will go through suffering, trials, testing, problems. Hallelujah. Amen. We could have about road to my love room at tune and then hallelujah. Kakuni bili tanga kene toelo. Don't throw in the towel. Hello. You can make it. It's right at the end of the tunnel for you right now. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sana meron our time will go in. That's suffering. Amen. What you need to do, be joyful, rejoice. Hallelujah. I say it again, rejoice. Yes. Amen. Hallelujah. In the Bible, praise the Lord. Our time will be hallelujah. Hang in there. Amen. Hang in there. Amen. Amen. Hallelujah. Tamatalo tu kakuni biri takale toelo. Na kalau we wasani meko. Membaleka ndende bore. Want to become of the kama. Amen. Tarama tu tikuna na mo about na kalo. Tarama tua. Amen. Kau nak ketemu lagi tu kita na Roma kena waselima. Tigine tolo kena tigine ba. Kau nak ketemu dengan understand the concept of rejoicing in your trials, in your suffering, in your problems. You need to understand this concept. Roma lima tolu kena ba. Orang ini kena mandemo. Asal saya ni kuat awalnya. Menda sanda orang kita na. Ena bukan beka rarawa. Di desakira satu punanda usota manaka rarawa. Ia nanda uli otolei mananda usota. Na dawu sota kai bawa pun dengan bawa sutuma nanda otolei. Kalau nanda bawa bincangwa. Amen. Ia nenului mananda uli bawa otolei. Na lebih nak kau bawa takkan nende. Ia mana belasam. Nak kau bawa takkan nende. Me bawa sekitar kira nanda usota. Ka bawa sutuma ni perau build character in your life. Kapos sudah kira lam, anu nuit tagawiko na salvation. Somebody told you no salvation. Sabot you wiko bila na casa, sabot you wiko bila ka. Kena dona casa sabot you na rapcha. Nanu start mo tura, na bala tano na mulai. Nangaw na todo mo, hallelujah. E bila ka mo deposit takina mo, nanu nuit tagawiko na mula. The hope of salvation. And it starts with the trials that you are going through. Basi makina nando buso. Hallelujah. Kapita na mo karita. Amen. Kanda ko sudu makina lo no mo italo. Sabo me biso na ngul. Oro sa mga tuo, na no salvation. Sabo me biso na ya. Hallelujah. To karna wa mala. Hallelujah. Sabo tuwa. Sabo tuwi kan na mili na mo of Christ. Sabo tuwi kan na mawati. Kana bata na mawati so ni no. That's part of salvation. Sabot you na lakas lumay, ito may biru tingin ba kay Kristo? Hallelujah, bulo. Sabot you na bulo tama do. Tama
kira mai tolo bakro. Halo kas butiri kini lomo. Nana munui talo iko na bibo bukan. Kakuno bilita na kiri tuwe. God is still very much in control. Amen. And then the one that na klo membuli tolo mo kota ki membula. Na saba mo do kaba and na ngone ni ndende. Ai na kaba. Na saba mo do kaba na ngone ni ndende. Na bosa complaining. Na baba me kumata. Sen. Na baba mo maniko. Self pity. Oh. Amen. Yes. Hallelujah. The kind of got to move. Carry the singing day. Raise the man on toolkit. Look at your toolkit. Raise the kid in the Iraqi. Yes. That's the name of the car on the wrong line. Tell me that never mind. Hallelujah. Amen. Amen. Get your bullet taken on. Look into your toolkit. They come in the middle of the way coming. They lay the garment in your wardrobe. Yes. Hallelujah. Your Lord is not children in there. Look at your wardrobe. They took in the garments of praise. Amen. Hallelujah. They took in the garments of praise. Yes. Amen. And they only know that there. They were a taka. Wait a minute. Now I said, I want to told to get into a book. Isaiah 63. Hallelujah. Vamos to Chuele. On a talk about it, I'm on Sunday school. They come in the mind and they come to see that. Isaiah. Have you got it? 63. 1, 2, and 3. Amen. Is it there? Okay. Hallelujah. Now, how about somebody? Yeah. Okay. Go to the children of the Amen. Hallelujah. Isaiah 63. Hallelujah. 1. Okay. I have trodden the wine presses alone, and of the people there was none with me, for I will tread them in my manner. Is it Isaiah? Okay. Amen. The garments. Hallelujah. I will stay with all my remnants. Et tout le truc est, the garments of praise instead of misery. Right. Yes. Hallelujah. And then there, and a joy. Yes. Et tout comme un tueur au Jésus. Hallelujah. Quel est le moula? Mais me souviens, Hassana, mais non, mais non, Yeah, man. Orang akan mengumumkan itu bila nyonya salah mana itu minta kamu mengenai gambar. Anda mulai mereka kini orang itu, anda mereka tak cukup kalau orang tak cukup, mana mereka tak nak. Anda mulai the seri kena, anda mulai the flu kena, anda belum tahu ni apa tahu. Anda mulai Islam mereka kena, tak faham kena di mana. Apa urusan sah? Okay. Nak kamu ni mereka kena, anda kamu ni nenek, nak kaya nak. Ni namono lo tu mukina nande metikena mo le mutikina Rico mandrabe ko endurance. You need endurance. You can't serve Christ without endurance. You have to, the way to have it, amen, it comes in terms of suffering, and what you want to do, you need to rejoice in the Lord. But the Christian army, the Bible down the road on the name. Okay, I'm not saying to money. Well, toma tanga bakati kemuni. Ya na posti ko no na indus. Ela kami sini ni dai. Amen. Hallelujah. Tokar mo na mga binlaka. No. Sabi on tinigaw dua. Kami kinimo ta in that presence is fullness of joy. Amen. Praise the Lord. Kailan mo? Satu beserang di kru. Utan dongay tutu empati di budiway ugan medical cuma bahaya itu satu detai tu sakit cukup dengan butuh itu mau ini
joy. And I'm going to say, if I'm going to have time, now I'm fullness of joy and a complete joy, a perfect joy. The joy is sitting on my leg. Hallelujah. Think of all of their sin and the presence and the right hand of God. Amen. Kakutali na matuto kini utul sa Kristo. Kiwi wai. Look in the invitation. Hallelujah. Amen. The joy, the fullness of joy. Amen. Hallelujah. Mereka nak kelab nak serang kita, hallelujah. Ini bagi seluruh kita nak kalau kita nak mula, kami kena develop endurance. Now, people to produce patience and unswerving endurance. And they must remember to use the patience, but they can endurance. Okay, we'll talk about one more thing. Okay, the patience is now. I'm going to tell you the manual. I don't know what to do. Orang yang nak masuk meja, hallelujah. Kami lagi betul nak juga. Namun orang yang kosong itu, nak mula putih-putih. Amen. Also, ya, ada masih kemai. Patient tak kena endurance. Hallelujah. Yang orang rendah, kosong kita. Kalau tak ramai, nak force ni kurang-kurang. Kami lagi cikgu mereka nak force ni endurance. Men we step back in the Casabito de Maburu, we all need endurance. And it is produced life when we rejoice through suffering. Amen? Endurance. Hallelujah. Endurance is a virtue needed for the Christians transition from suffering to blessing. You need endurance in order to transition. No longer what you're going to do there. Remember blessing. You need endurance. There's light at the end of the tunnel. Someone will be so unlucky. Someone will be so unlucky. Hallelujah! Someone will know what the devil put there. Someone will open the door of the tunnel. And they come to see that they can't know anymore. And they come to see that. What's up? Remember that the endurance, the Greek term suggests tolerance, forbearance, patience, and perseverance. Patience, hallelujah. Patience usually endurance as quality of a personal relationship, a voluntary act of love for difficult and irritating people. People will irritate you. Hallelujah. Evando, in the mulut cuma tempat yang susulut, and itu masih kena, and then but we carry our own baggage with us. Amen. So we need patience. Amen. Hallelujah. Endurance develops maturity of character. Character of this sort produces hope of eternal salvation. Na kena nuite nutilia. Hallelujah. Nutilia. Namate nutil kalau. Hallelujah. Ereki na utang. Eva sumu sana na utang meko. Ibu nusabang mulai. Lah jangan lagi mengarap kiri na kalau. Amen. Recognize the Torah. Cultivate your relationship with the Holy Spirit so that joy can be evident in your life. It will develop the endurance, that will develop character, that will produce hope for salvation. Vamos a ver más. En el camino de vida. Vamos a ver la tama de la cruz. Ahora vamos. Me quiero ir a ver otro más. Sabor de vida que da lo de camino de vida. Ao vosso tiver de que hallelujah. Agora eu também não se leva de cabeça de dai. Tambamai. Hallelujah. Não hallelujah. Tambamai não se quer. É na cabeça de dai. Mas se legal, não tá nada de não. Já não tá aqui não bola. Me vai não é aqui não bola na cabeça de dai. Mas quando ela tá no carro do cai, na rede. Hallelujah. When the Lord wrote to Maniflo, almost again we come in the cabeça de dai. E gosto de uma beira. Hallelujah. Reki and hell tambo. Hallelujah. Tangalo tangalo. Tu bere kira bilu tangi hell tambo. Okay, no to me kila belu noma. Na no ni nende. They need to rejoice
through their suffering. Baklo te ki mami kami sini dai. Na bole no ni bos na klo ni bos to ki mami. Oni sini bos sa para dalka to ni bos tunga kere no ndono. Na bole no vek, na bole no vek. I pray for your people right now. Let them hear release. Let them hear impartation. Hallelujah. In your presence there is fullness of joy. Hallelujah. 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 Never let them share out when going full of kingdom. Shabba let them let their sa. Shabba sa sa rotai. Shabba let them take. Hallelujah. Hallelujah. Masine ngire na dami kene ya tambo. Eke mama sinai. Hallelujah. Babu sa sa mande dai. Hallelujah. Yosa sinai na reke. Yosa sinai ya tambo. Hallelujah. Fill us with your joy. Fill us with your joy.
natin mo kami kimuli. Itsura kayo mo kayo. May mga sinigla. You can be a Christian and not filled with joy. You can be a Christian and not filled with the Holy Spirit. You can be devoid of the joy and devoid of the Holy Spirit. I want to tell you, you are entitled for the joy. Amen. You can be filled. You are a vessel that God can fill with joy.
He's the Lord that healeth. Hallelujah. Etalan no boso kaya. Ay di ko lain. Mawe ni kana kuta. Saya dikin na mula na masih ko mbauta. Na ba mula. Atamat. Hallelujah. I'm clapping the most todo ako. Father, we are in your presence right now. And you are. Your eyes are upon us right now. And your ears are attentive to our prayer. Come on, Miluniana. Now we be carefully. And the Holy Mula double chuki in the coming soon. Come on, the Tambora, Katapona, Kanambola, Kinamuni, and then Dialogue. Make your little man and have a chance to select one of people who are that time. Hello, Sabana, I want to mother told the man and one another chisel. There's how was a kid on another. There's how Bulamai. Hallelujah, 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 hallelujah. Was a kid on another, and one another, and when Mother Kevin, one did not have. That's how Rusa died. I will come into the but the following week, if the Lord tarries for sure without doubt, there will be a live stream from this church. Hallelujah. Hallelujah. With the very time the week will die. We don't need to mata. Can you go? Amen. It's also we can go to Abu Sarah. Don't need to go. Abu Mingo. Kakuni lakmeke. Lakweni. Table lot in one book, where I went to youth. Secretary lot rather than a veterans hall by Peteruma. Table to lot in the Rua. Private tracking by Hentura. Or Togo to the White Chugina. And the mother must mother is a son. We will take it to the Amen.